mobile number berek det benefit nalitum la verify por jan thegloi labang so dim nalitum berpon iknang po pini bangke nili nalitum afan Ayushman akad kasemarji afan nalitum amen duma avema labang so a process koson si check ning ma labang so aputhak nalitum man labang so video long na than pachini pon ikpo lapen klardak mati detail salam bangke nalitum kai kia son labang so video arlosi thekpon long ikpo tangte aprangsi kardom kadu kawe karbitich 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame nangli tum jong sila bang so YouTube channel na anta subscribe kelang pulte nali tum kaching on pen subscribe ikon la pen latest update kilong wer je fa nali tum la bell arjan thekling hola bang so dim stame nali tum berpon igder non tangte la bang so a process le pini chithan pononang la pen lang pononang aprangsi nali tum Play Store long pen Ayushman apps abang nali tum download iknang po mate install iknang po lapen install ik det pen nalitum thengno stamina open option thek pon long ikpo nalitum la open podim dak berigon lapen labang so apps dak chingpu ik det pen la son interface nalitum thengno thek pon long ikpo lapen puthat la son interface wang ikpo lapen nalitum dak la accept nang po accept ik det pen puthat lapen accept data feed la spana chiklang ikpo lapen nalitum dak pen language tamis select pon ikme nalitum hindi assamese katukawe kaprek language tamis nalitum dak pen select pon iklong lo non bangki english sido la nalitum english pen sidak kelang igi pulte nalitum select pon iknang nelo lapen nalitum login pu arjan thekloi labang sodim nalitum ber pon igon login pu adim ber ikdet pen fit puthot nalitum athengno akimi da interface mate arjana yune chiklang ikpo lapen dak login ya fan hini option doik ingsi bangke operator lapen ingsi bangke beneficiary nasi operator id lapen password bang nilitum long son bangke avik de la sinalitum la beneficiary adim le nalitum berikon dak berik det penalitum a mobile number dak ber pon iknang po lapen dak OTP apan dak select pon ignang po lapen lista me dak nomor mobile number ber ikpo lapen aprang proses na piklang pon ikpo mobile number ber ik det pen afit nalitum la verify po arjan thegloi labang so dim nalitum ber pon ignang po verify dim ber ik det pen asap so dak loading ikpo mate processing ikpo processing your request nalitum la thek pon long ikpo screen along lapen OTP stame nalitum a mobile lalong nanglip ikpo labang so OTP nalitum fill up pon iknang po lapen OTP bang nalitum fill up pon iknang po lapen OTP dak enter OTP nalitum aber thek pon long igi labang so dim nalitum fill up pon igon OTP fill up ik det benefit nalitum puthat la ber captcha thek thuloi labang so captcha nalitum a mobile long stame kapregi lapen anutina mobile long si kaprek penak apot si nili mobile long stame kaprek iglo lapen labang so captcha nalitum dak ber pon igo captcha ber ik det benefit nalitum la login thek loi aber login po option thek thulong ikpo da login option long nalitum ber pon igon login along ber ik det benefit nalitum putho chonghong ik chat nang pol dak processing po mate dak asap so loading ik po la processing bang asap so dak len chat ta thek la sinili video bang asap so paching ton kok po la pen processing dak judi ge la video ta paching ton jok plo la pen nalitum thek pon long ik po aprang sinalitum la dak pen nalitum amen doma ve mala bangke nalitum check pa prang nang po ki check ye fa nalitum da state fill up on the prang nang po schema men la pen search by la pen district dak dolang fill up thai pen fit nalitum la search option no ber pon ik nang po la pen nalitum ka fill up on nang ji la bangke la sono state la pen scheme name bangke dak select pon ik nang po NFSA da automatic do ikpo la pen search by family ID la pen puthot nalitum dak pen district bang select pon iknang po koso district pen ma nili da card meng long select pon iklo la pen family ID bang copy ID ma pulo tangte la bangke nalitum along ration card do la bang so ration card a number nalitum la bang so dim fill up pon iknang po fill up ik det pen nalitum la ber thekloing search pulong ber iknang po la pen la dak nang litum amen la pen heming si amen stame dak nalitum athengno thekpon long ikpo lapen ni lista me dak family ID fill up ikpo lapen aprang process nalitum pan na piklang pon ikpo
lapen search long berek det pen laphi nalitum aber thek pon long ikpo ladak nalitum family amen lapen komama abang hu abang phi tum sila bang so card tak semar tangma labang so a details nalitum dak pen thek pon long ikpo lapen nalitum jong si dak identity file lapen approver plus bang so option thek longi approver lote labang ki green screen pen kitok dia thak green color pen sedak do equal pen identify labang ke lason lo semar mi atum phan bang ke identify pusi dak tokpon ekpo asinali tum jong se labang so akarta nalitum labang so identify mate KYC complete igi pulte nalitum identify ar puadim nalitum berik nang pom dak berik det benefit nalitum apa ni nang piklang pon ikpo dak network bang asap so slow chat ti masing len hoi lo asin nili nali tumhan nang piklang pon je aphan bori pon ikpo la pen screen along nali tum thek pon long exi aadhar OTP la pen fingerprint la pen iris scan la pen face authentication nali tum dak koma abang phu aphan si salam piji malabang so card nali tum jong se aadhar card long ke do a mobile number do pulta aadhar OTP pen stami chok la pen fingerprint pen da chok la pen iris skin pen da chok la pen face authentication pen da chok nalitum la face authentication on beri gon la pen dan nalitum aadhar number bang fill up on ignang pol la pen verify nang pol la pen foto foto nalitum click nang pol la bang so foto pen verify ik pol la pen la bang so a card bang ke nalitum download pon ik melo la pen hola ki chok tang atum fancy download pon 2G pol nalitum puthor la approval putok dui la bang sodim beri gon la pen same process o dak stamen nalitum fingerprint kalite face authentication la bang so enang pol la pen endet benefit nalitum la bang so card bang ke download pon ik melo nili non download a process ma nili dak pen nalitum han nampiklang pon ik idet po athima la bang ke nili hem ID kalidet la bang ke kaprek abang pu ID la si hala bang so OTP stame alang ni long dam ikpo la pen photos stame ni lidak pen scanning pono igdet po la sinili aprang process man ali tom han nam piklang pon thek det po la pen nili te hem la pang so ID pen bang inut abang phu mate abang payment ave la sinili nali tom han aprang process bangke nam piklang pon thek det po la sinali tum stame try ikon la pen no record fund pustame nang chiklang ik data thek no record fund pulote nali tom amen dos tame dak verify ida da posino record fund putana chiklang ta haila pen technical issue pustame no record fund bangta na chiklang ta haide nasi pinya video long bang nili la short information bangkela anchol nalitum la bang so video kilang pen jong se ale long polte mesen na comment pi gola pen la bang so YouTube channel stabe nalitum subscribe pon ikon tangti pinya video long bang nili pathek pen la ansi kang ton pon ikpo la pen video tak an master on nalitum share pon ikta dumi thak me kadu kave Carbitish 2.0 YouTube channel long kilang ra du an pasta me nili hin pen kardom to change your